veliki štap do 90 grama štuke, ali štuku neću da lovim, hoću bandar. Ući što stavim, ovo jako dobro izgleda. Ima što ponesem. Tu, cak. Hladnim danima ovo je za štuke ovako dobro, ovi veliki. Pošto neće da troši energije za male kedere. I ovi su isto jako su dobri za štuke. U forumima sam čitao da su čak su traženi bili, pošto ovo je bio limitirana ova, kako se zove, proizvodnja, tako da ih više nema. I gledao sam neke dobro su lovu davali za ove, samo da dobiju iste ovakve. Ovdje imam, evo uzet ću ovu jednu veliku G-glavu, težu. I najvjerovatnije da ću ovoga jaru staviti. Ja mislim neki 15 centi. I ove isto imam, ovi isto nisu loši. Za bandara sam, ja mislim, uglo, čak mislim da ovo je malo bolji, pošto je nekako malo kraći. Za par milimetara. Evo ga. Nakalomio sam ih, pa ajde da vidim. Pogledajte ove ljepote. Čist vazduh, šuma, voda. Lišće šušti pod nogama. Nevjerovatno lijepo. Sve da čovjek ništa ne ulovi, ovaj odmor za dušu. Vjerovatno noć dođu, ja. Vidi se da su. Mislim da je ovo krmača. Pošto ima nazad vamo isto ove otiske duguljasto. Jeste. Ovako svaki nekoliko metara stanem, zabacim. Jednom desno, jednom u sredini, jednom lijevo. I onda idem dalje. Evo ga, vjerovatno je bandar, ja šta je. To je lijep bandar, joj kako je lijep. Bandara stvarno nema potrebe da čekamo. Mislim, ima i na čeku se može uloviti dobar bandar. Samo što je to meni naporno, pošto ne znam gdje se trenutno nalazi. Znači idemo, krećemo se oko jezera i tražimo, znači, pošto oni isto idu u jatu i uvijek su negdje drugo, znači plove, nisu da stoje cijelo vrijeme na jednom mjestu. Tako reći, oni se kreću. Naravno ima i nekad podvodnih snimaka, sam gledao gdje stvarno stoji na jednom mjestu, ali u biti su uvijek aktivni i traže hranu, tako da ne isplati se stojati uvijek na jednom mjestu. Jer vidite, dole mi se ništa nije javljalo, ništa i onda ovdje, pup. A i meni je dosadno na čeku loviti, mislim kod šarana to je druga priča od bandara. Gotivno kod ovog mjesta je to što je čisto ko voda za piće, tako da je i riba definitivno čista i ukusna je nevjerovatno. A mislim da na ovoj strani onako imam bolju šansu, pošto sunce od tamo grije. Znači da je voda malo možda na ovoj strani toplija nego na onoj tamo. Sad sam evo ovdje bio zakačio i otrgao sam jednog ovoga G-glavu. Ali šta ćeš, tako je to. Ovo mi se dosad, ova crvena boja nekako je ubitačna. Jest da moram naći neku crvenu boju sa manjim kedrom. Sa većim kedrom, pošto mi nekako uvijek uzmu manji bandar, ali je ubitačna.
crvena boja. To definitivno mogu potvrditi. Pošto sam najviše grabežljivaca, ribe grabežljivice ili grabežljivaca ulovio na crvenu boju. Već duže vremena se ništa nije javilo. Vjetar se smirio, voda je jako mirna. Opet se naoblačilo malo, ali ništa strašno, neće kiša. Se sad nešto izbacilo, dobro je pljosalo. Sad koja je riba u pitanju, to samo Bog dragi zna. Ovdje sad malo. Koliko je čovječe, ovo je nevjerojatno. Pa ti nađi ribu. Ovdje sad je sve toliko plitko da neću da zabacivam. Opet nešto kontamo koja je plitko, možda se i brže voda zagrije zbog bandara. Ništa se ne dešava, sem onog jednog bandara što je bio i to je to. Kaže, tamo gdje niko ne ide, evo, tamo treba ići jer tamo riba radi, pošto niko ne ide. Sad, da li je to istina, ja ne znam. Ali ajde, ićemo još dokle god može. Mislim da je sad nešto bilo trzalo. Ali opet nisam siguran da nije ova travojna. I da je trava. Stvarno dosta trave ima. Nisam jedini, još je neko ovamo išao. Išao i dokle je došao, ja ne znam. Evo, uglavnom blinkera ovdje. Sad se lagano vraćam nazad. Odakle sam i došao, znači dole je teren katastrofa, a ništa se nije javljalo, tako da ne isplatim se ići. Evo kiše. Samo jednom. Direkt u mene ide. Ajoj. Ništa, to je to ljudi za danas. Mi se vidimo sljedeći put, vaš AK Fishing.